در استانبول رسمون короче هم خالی اینستاگرام هم کردم که прочитал. Примерно چند روز نخوام؟ Примерно 20 روز. Azal budagi. ما یه آدم توریستان دیگه هم آدم اجداد کدوم مثال همو بیاید. Qaymam aytdi, tartdim. مقصد اینجا شبا بریم که فهمیدی؟ چیزی که غمزدگی در نظر داشتن ما و خیلی سیان نمیخوندیم. اوه غمزدگی غمزدگی سوال این پرسماتر داره например шайх тоҷик ҳама одам омад пештака ёки не ما یه آدم توریستان دیگه هم آدم اجداد کدوم مثال همو بیاید. дорам من سوزوندم короче بیا چون میکنی барои ки хатогие ки ҳамун рустам шуруф кард ин хатогӣ буд ба ҷои вай любой кас буда метавонист акаи рустам туда муроҷиат мекунем ки барномаи оянда агар имконият боша بیای ما به نیمت خرسند بشیم بیا خیلی خوبه من نمیگم که تو حرام یا قرآن نه تو بلیت خریدگی تو ما بیا جوشن نمونه تیمور سوال در تفاویک نمیشه که ویزیت نمی که مثلا قبول کنیم Пожалуйста, моя чиза веду. Договор ты кадагира катку. На кадар. салом алейкум тамошобинони канали Тоқ ТВ. Салом алейкум нафаро ки нав дар канал медурен барои видео. Подписаться кунед бародаро, лайка фаромӯш накунед. Салом алейкум акоиса, салом алейкум акоиса. Миннатдорем ки даъвати моро рад накардем, дар барномаи мо иштирок кардем бародаро. Мо имрӯз маслиҳати як ба як задани фавика қатъи سیوان شوخی میکنیم برنامه ما نام داره شام شنبه و ما حرکت میکنیم که هر هفته روزای شنبه بگاه هم برنامه ما پیشکش شما گرده خاطر اصلا میکنیم که برنامه دو برنده داره پرویز و ما علیشل مهمونای امروزه در برای برنده قرصک نزنه تو خدای نوی کمسی فاویک و برادر تیجی مهمونای طرف دگی اکای سینات شریفوف سیاوش اکای جون میرزا شو ایکی ماما شریف در قرصک زنید سرپرست برنامه امروزه ما فرمولا 55 و نوشاکی های انرژتیکی گریلا و مغازه اینترنتی انصاف شاپ پیش برنامه را سر کردم بردارو میگم که پرویزم گپ نمیتونه و سه تا ناوشنیک داریم و رازیگراد میشه طرف انصاف شاپ اینستاگرامش میبره شما میتونین که و زکات کانون داگه چه که خطا میکنید Sana maki naushnikoi bekush در همین برنامه سه ناوشنیک رازیگراد میشه بین اشتراکچی‌ها سه ناوشنیک در دست ما ورقچه برادرها پلیس داره مینوس داره نفراده که پلیس آمده که اکو ناوشنیک میگیره نفراده که مینوس آمد نمیگیره بگی ساز بگی هر هفته یک تا دو تا سه تا طرف مولا بچو اکا مظفر یه نفر دیگه که سیاوش این naushnikoi همین بگوش بخوام که همین مهمونه که مذهب در تاجیکستان مهمونه این برادر دعوت میشه چی گفتین روزیه بهترین فکر کن عذر زیاد ما فراموش کردیم مهمونای برنامه را برای شما پیشنهاد کنیم بگیم شناس کنیم زپر شاه اینایی دروازی بخشش زپر دروازی لیل وست و قربان ایکی ساندی و قرصک و قطران برادر یک سوال زبان توچکه میفهم یا کم وقتی آخر اگر اهمیت داده باشین نوی که امسی در استالیاش خطی هم برادر خطی نگیرات جورایی کرده است سوال یکم ایتو اکای نوروز چه خطی اکای شناسیدی؟ خطی یا بگه افتار رفتیم اونجا چخشخ خود شد تا نرمال نی گفت مهمونم دوشنبه ده کارانتینه
خونه رفتن هم در جواره بدون کرانتینه اما سلام بکور بود گفتم خیلی رو تقدر بکور نشیم سول هر روز پالیبون گشته است در شهر نکردم این سوی سلام حیوی بکنیم مقصد که چجور با جوهای سون کور بکنیم ما هم تا یعنی که ایجا که بلوگر میشه پول همون خیلی بلوگرش میکنیم یک مدت یک تاجیکستان هم سورا با خیاط بگیره از زوبا با فکرم دستگیری میشه از طرف تاجیکو به نهایت فکری خوبه تلاش داریم پیرش میکنی نه زورش چند خیلی خلاکه که هر کسا چنین قوا و فهمیش سنجش همون مهارتش این برادر گل دانسو زایر یک ده برادرش روشن کلوب دا بازی میکنه داری الان خودش شوزی فوتبال دا کلوب نه شرطو سوال برای اکرم مظفر برادر تیجه ما در استوریاتون خیلی که من میدونم استوریات بسیاری دارن که کلیپ سیوان سیومکش هست و شما در اونجا همچون سرپرستین سبب در چیه کلیپ سیوانش ما تشکیل کردید سببش کلیپ سیوان کردن راستی گفت آخران وقتا همین بسیار ترکایی که گوش میکنیم به برویان آخران ترکایی که سیوان کرده به حد مخوله راستی گفت همین ترک اینستا کرانه باش با وپشه خیلی ماشینی بدای پروست هم خواستم که همین را کلیپ کنم چه پلگات کردم گفتم سیوش بیا همین ترک تا بسیار یا دستگیری همین کنیم یا دستگیری پروست که مثال برادر روزیشی کدست مشکل فهمو اکای سنت شما دارم سوال دارم برای که یک وقت کلیپ های فاویک دست سرپرست سنت شریف بود من نمیدونم ایو چیز شما در اون فایده میرسید مسئله پادپیس چی پراس موتور یا که اون چی لیک یک چند کلیپ شه مبلغ نرمن جدا میکردیم سبب در چی بود اکتا؟ معقول ترک باشه ترکای فاوی ترکای نوید چی مردک بودید؟ ای نوید که ما مقصد کم بشه میکنم مردک ما بطلش رو شما تماشا میکنم یعنی مخلصی بطلاش این ما ایران مشتاقیم که بطل سخت های ورسوس دست ببینه سخت های داشتیم ما چند جا قید کردیم که ورسوس سخت کمای نیست اون میگه انا این مردک کارچی پروتیف کنکورس نو کردن در تست خودش کنکورس کرده ما نه مردک بودی سال مالادو کاتالان کد مقصد کلیپ کردی سه هر هفته هر موچان کلیپ کارچی بودی سه ما با هم کوته بار دیگر بخواهی باید دستگیر طرف من میشتی نه که ما گفتم رکلام کنم مرا گفت ما را گاب نیست فایده دیگه یا که نه اگه فایده چیه فایده رکلام پادکست چی نامم هست اونجا بس ما تمام رکلام فهمو مسئله یک مرسل با خاطر همین یک سوال ما در سنت شریفوف خیلی که خود در کانال گفته بودی که من قطعی رپرهای تاجیک دیگه ابسالوده همکاری نمیکنم بسیاریش مرغن که گروه بگواره لیکن تاجیکستان اومده چی خیلی که دیدم یکم برنامه قطعی رپرها کردی یا شو کردی کن وای سببش در چی بود؟ کیا را در نظر داشتی؟ ما گفته بودم که اکثریت رپرهای که مثل برنامه باید شو شده ما هم را در نظر داشتم پایین اما در چند جا تاکید کردم گفتم که اکثریت رپرها مرغن ما همش در نظر نداریم من این سوال دعوا میگم بود سوال مقصد که گفتید ابسالی نقدر رپرها همکاری نمیکنم همکاری بود یا پروسه واخوری بود این واخوری قطعی پادپیشکا بوده مقصد دایرم فرض کردیم بیان جا بشینم اونجا دعوت کردیم شما مقصد بیان بشینم و اگه اونمو کلمبری که شما رکلام کردیم یک رکلام میشه و یک نیتسوکی هست ما رو فرض کردیم با هم خودی تو از گفتم میتونی که هم اپرودیلن رپرها کیا در نظر داشتیم و پروژه ما باید گفتم نمیتونم برات چند فصل گذونده بود بعدی و بعد و پیش از بعد هم گذونده بودم فهمو سوال در نوی کمسی تیمکر نوروز اگر دیده باشین در کانال نوی کمسی ویدیو برومد که ویزیف قبول میکنم برای بطل سوال در تفاویک نمیشه که ویزیف نوی کمسی را قبول کنیم واریانت میشه قبول کرده اونه که ما قطعی بسیار میشینم مقصد ما یکن میترسم یا مایمان میترسه ما در جمعه میشینیم نون نمک میخوریم خیلی ما باید ترس کنیم کامل ترسون دیگه میکنم یکی قطعی ما بسیار میشینم در یک جو مقصد سر دسترخون اشتگیم خوردگیم نون نمک نمیفورم که برام یکون گپش بگم مردک بوری یکی دایره بسیار مهنت کردگیه و من مهنت یمی کردگی و یمی یکی را من قدر میکنم لیریکی بهترین های قدر میکنه چی با 20 دقیقه هم زد دو زدی او وقت من میخواستم که بزنم یا خود چون همو زیدی همو خیلی رپان مردک بوری خود چون همو زیدی همو خیلی رپان که همو خیلی نخونم به معنی که با از کده اینه میخونه خودش پیش پود میگم تو حد قطعی میگردم میگم خیلی تیمود هم آه توش تو غم زدگی میگم سول همون برو همین
خود درجه اکسیژن که غمزدگی در نظر داشتن ما خیلی سیان هم میخوندیم یکی تو ما را غمزده گفتن غمزده گفتن ما خب گپ نیست گپ شما ما غمزده давоми ҳамин саволи алишерда ҳамин темада неким 38 30 савол метиҳам ҳамин батли ты қатъи навик чӣ шуд иқа мардум дар любой ҷо савол метиҳанд ҳамин метавонӣ фаҳмода ҳамин ситуатсияро هیچی نشد ما را راست دیگر خیلی بات بزنه امو سپانسر موکم طرف چی دست شدی بعد بودن گفتی گپو گنره رو یاد اون سود چی مردک رفت دیگه پرابلم از برومادک بعد دیگه سود چی بچورا سود چی сиёмка кадаем батл сиёмка шуд نه اخی баъд чӣ бад дар сторисо гуфтем ки навик бири آنجا مسئولیت بود آنجا هم سیوش گفتم که هیچ گپ زالو بود пешаки бо гоз иҷа шавайда амаро курде تیرمبا ай нигор мақсад ҳаматон биден рӯзаки ҳамин чизоро мо гап задаги дем чиз хай секрет ира акай паблик пресиденттай што дема худо медонам барои мардум барои дигаронро фаҳмиданаш мо истодем фикр кардем қатъи акай наврӯз раст ки ӯ акай хай проблема дорад чӣ дорад бо мо пурсидемш ки чӣ кор кунем ту гонорар мондагӣ гуфт ай хитон аллотон бо чӣ коре мекунем бикунем бо мо мақсади гап ки ман шумо сиёмка намекунам батл با ایده دوام داشت بابا аз баъдара дурӯғи сиёҳушан хеле баромад бинавам наврӯз гап задем гуфтем ки биё чӣ мекунем батл немо хай клип биё каса як клип мекунем ҳама фақат батлш надорам ҳамтаҳар мекунем клип мебурем баъд барои ира чтобы ҳамн рӯзи батл мондагӣ буд ки мо бошад рӯзи батл фаҳмидем ки батл намешавад мо батл намекунем мақсад суд мемонад хулоса гап фармон задем баъд уже чтобы интригара биқапем када чтобы интрига бимона ҳозир все равно мухлисои акай наврӯз ман хеле мира ба калам мегирем ки бисёртаранд аудиторияш каналаш дам бисёртар дастгириш мекунанд чтобы интрига мона мо як хел кардем ки ҳама бигардан бигӯям ки типа сиван буридагӣ чтобы якбора жад кунам фаҳмидӣ хав а дар охир бурое ки батлам нашидагӣ клипа клипи ошиқӣ хеле гуфтем бо ягон ғамзадагӣ ягон не ғамзадагӣ нема лирика ошиқи правил не ман да ҳамин темара кадания нигерию чи بیشتر گپ یادمو باشه خیلی نیگروشون هم دیدم چی در که بون نیگرو غمزدگی نیگروش های غمزدارا رپیتوجیکی савол акай алиҷон да мирзошоҳ ҳамаша турист نفهمیدم سوال دا همش آدرس دا بگو موشش کنم نظر نگیر من نیگرو دارم نظر برم راجعم حالا ما با همش نظر نگیر ما یکی دارم اون نیگرو بودم نه اون زمان هر یک داشته دارم که ما چیز کم نیست تو ما مثلا گوشتا نه مثلا تو روزی داده بود ما مثلا همه طرفا بودم مثلا میشه کاری نمی‌کنم как ниге как ниге می‌کنم ولی روزی که مثلا ما با موضوع دارم как سوال دارم تو общий نیگرو را دیدم گفته ای خاطر می‌کنم می‌کنم که دپش کردم تو دامو باتل بدی хотя бы туда графта буди батл батли рали ки дарай дерда хатики шонимси значит триггерности там значит набуд да уже правильно агар мешиди ҳамчун як одам ҳамчун як ака айти майдай бат кумайда правильно там бро мегуфт ки ҳами кора накида ҳами одам мақсад ҳами кадар дастгир кардеста там гапа мегуфт то фадияш ки ҳами не ма савол мара ҷавоб то браҷон там гапа мегуфт ки ҳами правильно инач правильно همونجا لازم است که مقصد رو بگیم خیلی سوال بدیم اما نه بدم چی گفتی همون که شما فهمیدم که آدم تئوری کرده و آدم برآمد کرده ای طرف خیلی چیز موضوعی دیگر ای طرف دارم مشکلی من نبوده برام که لیست نکردم روزی آبشی نیگرو را در نظر داشتی نیگرو را هم دیدم گفتن همه شما طرف خیلی من للبيت ما كنت قاعد ما كنت سلام عليكم правильно вот чакчар мекунем правильно ягон нигати файтарик ма даги тарик фақат ғайре ки ман нигеро мегӯям ма дар онҷа аксарияти нигероро данадам ҳамаша намудестам ма фикр мекунам акай масалан нигер ҳисоб намекунем барои чита онҷа буромадаги озити пешравӣ кида кадисти так што наврӯз ая савол дорам бемоям кай наврӯз короче чикарифанде ӯзои наздик бат будем ахида кира ки бебинӣ ба ки организатор мешавад ки барои ки ӯзрои чизо бародар проблема шудеста организатор фикр мекунам ин сери таксим
агар фикр мекунӣ сен тайс мешавад байни чанд нафаре ки Doğru. аллакай гап хабар баъдеш видеош биромад баъдеш номаълум ай ки визит метана метанам негуфтагиам визит метем ба хулосаи аниқ омадаги нестем як се чор касае намехоҳем номошона бигирем як ду рӯза ки дига сабр кунам шояд одаму ё ки ҳамин рӯз топигарам уже аллакай аниқ кунем видео кунем Savol Ilves qabul kardani? Vizit navi. Salom aleyküm, maksat sol bastagim, yadom chiban mudanesta, baram ayvart sham kheli badam davro. Ma yak chizim xafana chabrat, baxshta peshi gaput. Tu urunay mardak daversus nesti. Mumkin babi gira buzanit. Bitta saxta, chika stile ki mualak solday. Baram kama versus vahshe batnam ekim. Agar zoom bekum matun agvarta bisopa. Nima minen bichishtam men xizmat tu fahmish. Amin. Batl daversus tesam mardak daversus saxta. ما فکر میکنم که خطا میکنیم چی با؟ برای که سخته با توی رو چند وقت رکی داشتم اپینه پر مانا تونستم خیلی من نشان بودم برسوز سیستم لکی چند وقت رکی داشتم اپینه چی برای که من تونستم خیلی من نشان بودم برای که من بدونستم Bes savol da akal jon metiyem Mirzoda man namedonam batl meshava yo ne lek agar Ilves khati navi kemsi batl kna ta da Formula 55 stavka kin da ki khov mekni ها اكل اي هربم حضر мнение chciałbym ona doim wczoraj megum navi qarib Съемка что че интересно. qarib hamma bo'ram bizani machi من خیلی برادران بدونم که من ساختن نمیتونم برای من یک چیز ساختن نه کی نمیرم گفتی که هربم мнение من نمیخوام rapper da agar bat imam haruz amona mama mumne kira do manam bro manam ki maksad Adil Ilves मुझे फरमा दो ताकि मैं उदाम सो बसता के बाकी यारों शेरा की agar shi maksad hala taymon buat ki muşan edon çıkardı şu Ya dakika. Muşkil Ilves. Tu hamu peşrek takadis çok karaktesta. Ama khibra bamuri. Batl mat. ne yaptın kardeşim tamam Buraya hamu klipot tabu ki madde san peşrek iştiyaga bak bakatam doblar. Ilves batla saxta همه شش باید زدن مینوزم من کیف کردم من آدمای کارپش بودن وقتی که دیبات شخص کلگی بود ما پروشکش دا یک گلاش تلخش کفیدگی بود مردا گوری وقت ما بطل نمیشدم کودک بودم مردا گوری زورا Ilves نشد بطلای نوی که من همه بطلوش تماشا کردگیم یک خیلی بطلوش در گنده سیسته da batl yakimش lenza lagyo nami گنده سیسته یک خیلی بطلوش در خیلی موش نیبره سپر شایده تیاری میبینم من نمیدونم یا که تیاری نمیبینم Welcome to Gansha. ma akib akay sen mat megum puli bisiyosh bude ki batl sos masala میسو بطلی که خطی کلاوس کدگی های من خیال میکنم خیلی بطل در همین بطلی توجیکی Versus battle. کمی بدای Katilan şarkı akam zafa Katilan Yakin batla Katilan anam batl klaus ama yak rubl ki zada ki akam muzaffar batl yakim nami agar shuma ahniyat temine و یه بار دیگه تماشا کردن savol akam شما هم بدونه که نشد بطل اگر خود کدامی را سوال بتین من لین میگم سلامو برای کی وای مشنی بده savol akam muzaffar da germaniya buden shimo misol meshid ki gap chapoton qati bisyor damo megire khay blogero savol hamiya kam blogero ki tahdid mekardan ki te tojikiston biyoy kheuxe например шайх тоҷик ҳама одам омад пештакаё ки не в общем диди ша саволи ҳам расмотаро дора Full Reska je prasмота او гапу чап ҳама дар интернет ҳай бисёр одам бойма мекуна гап мезана ҳамаё дар интернет ҳай ай пеш мисол ҳамун чиза ягон кас гуфта наметона масалан ҳамин шайхо мара гапҳои безеб задагӣ буд навистагӣ буд тоозира ҳастай навистагиош ки ду тоҷикистон биё ман пои қадами тира дуромадан наймонум ман тира ихе мекунам ман омадам тоҷикистон яким ҳама одама навистам ки дар ки ҷои нама тоҷикистон омадагим биё ман тира як бор бинам мисол ҳамун гапҳое ки ту гуфтагӣ биё ҳамунро дама бугу ҷавоб дида гапҳот ду рӯз пас ҷавоб дод ки насиб кардагӣ боша мебинем та
خالی میبینیم تنه میبینیم تن نمیرم نویس نمیرم نویستمش نمیرم پارت افتمش پراکشیتی نکرد تا روزی رفتم ما ابراد نرفتم که روزی که این تاجیکستان پردم در استانبول رسیدم کارچی هم خالی اینستاگرام هم کردم که پراکشیتی پریمیر چند روز نخوام پریمیر نه 20 روز азал будага ما یام دادم تاجیکستان یام آمدم اجداد کردم میسون همو بیاید همو خدار گپی گفتم یا سوال دیگه هم الشیر بوریاکا جان امین در یوتیوب توجیک با فکرم یکمی آدمی که بسیار در یوتیوب کانفلیکت کردگی بسیار قطعی بلوگرای توجیک نوازی همون بلوگرها 95% در تاجیکستان نه تو از 30% قطعی کانفلیکت داشتی مثلا پرویز پودکودابرو حاضی قطعی همه اولش رفت آمد چه خیلی یکم شدیدی یکم آدمی که مثلا کانفلیکت داشتی آدمایی که کانفلیکت داشتم میدین سینم پرویز دیدم تمام چه خیلی شدی نرمال اومده و من میدونم که دی نجا اشتفتار کردگی بودم کانفلیکت سخت شد که ترام رنگ جان اندازه سال کردی سوال اکای سنت شما دا شما را مثال داشتین قطعی رای داره شونیمسی و من میدونم که گفتگی بکی من قطعی هم آدما نمیشینم مثال شد حالته که بگن نه تاجیکستان اومدی بیا که پیش مطرف همونو که سیتواسیا ای خیبه دو خیبه یا که نه نه نبود ای желание ندارم даже хочу گفتم یک گلاس الشیر ما میگم موقعی شتگیم دم اصلا جواب دادن عایشه ای طرفم او طرفم لیکن توش تو مرا دیگه فهمیدم وایو فهمیش مثال چخله تو خود نباشید چخچق نکنی نمیفهم وقت یکاز مرا دیگه فهمیدم ای جای خیلی بوده و جو خیلی بوده که ما میدونم داختی خیلی کدام داختی خیلی کدام آدمای نزدیکی خچون آدمی نزدیکی خچون باید خاله میگن که میره کاروچی پاستانو کاروچی کدام کی باشم افتر 30 minut کاتی خون специально бо погош видео кати ма съёмка кадаги нетим съёмка кадаги набудай ахирон да фамидем запис кадаги дар диктофон бо ҷая як та дигаш гуфт ки шонам тайёри дидаги буд набуромад нахун мақсад зад мухлисшам унҷо дигашам нахунда мақсад дига инам хеле гапо буд типа чиста короче специально кадам яъне барақас ҳамин кора кардам ки бад насад дарк накардам да мақсад дига ҳамин гап як гап мегум акас ма ҳамин гап не бигу акас хабе ма бугум умада чӣ гуфта ки ман нафаҳмидам да ҳамон да ҳамон батли ки рай дара хати ки гизад я прикол инстаграм аҷо ҳата ку умада батли ки гизаронди қатиками шоимсига қати рай дер аями аввал то охира чанқа пул расход кардӣ дая батл дай нами батли нами зиркас ҳама чизиш кардӣ общий хати общий общий хай где-то 90000 сомон рафтага 90000 сомон доход 0 доход хай нами агар ягон та файма ягон каса обязан нестим доказать кардан ки мисол емо барои худ намедонед мардум медонем мардум агар 100 фамони як хелиш мефаҳмам як хелиш намефаҳмам хай доход нест охи ӯ то что кор мекунад $20 $30 $40 не не монетизация савол надодестам просто доход як ҷо мебинем агар ҳамин ту параната мақсад гап тамом спонсор доходи подписчик додад буд ягон результат то дами 40000 батли ҳамо толи дар додана 40000 омадаги буд дигем аймун нол ами протяжени чанд та ҳафта як кадаги инҷода омадаги подписчик мада 15000 буд намедонам 20000 будтон боша ва батли кира ралика қатеми би уже ташкил кардам каналшон додам ва ёрам уже реклама карда будам ма в общем короче совместно қатем ё 40000 домад ман 40000 будам короче батл асузонда буд короче я савол дига на мо отписать кардам где-то 4000 5000 10000 даже отписать кардам бор бекинем бозӣ 40000 аем подписчик мевози 700 чанд короче гӯш кибра шонем сид амин гапои ту дар канали худат атфе дода буд ки мақсад чизе шуд нашуд ма даслова гапош яд места ё схема гапош яд места чӣ мес склети гапош гуфтагӣ буд ки мақсад чизе шуд нашуд ки зато мо туда популярность овардем да лицо пайдо карди зато ами хайпи мо ту лицо пайдо карди 100000 расход карда бошӣ зато популярность соҳиби канал шуди ин хеле ҷавоб додагӣ буд агар дадод боша но гапои ма даслова нест ма ане гап шами буд агар дадод боша яъне ки ҳамин гап не ӯ аки типа мара гуфта ки тела ман подписчик овардам ане хеле гуфта ма ӯ пул дама медони чанд қадар подписчик овардам агар мисол бо мекунам не ма мақсад ҳамин гап да ҷавоб ман минадор ай ӯ нестам не ака ҷон бечи як ана подписчик ҳеста ман минадор ай ӯ нестам короче ман нестам ма ӯро короче ки ман минадор ай кисаи худам 100 боша мегӯм ки ма
ҳозам шиёна мекунам ки ман худам амора кардагем айкисаи худам мисол имада достаточно бас ман худам барои худам фаҳмиша кардагем мардум божа ман фаҳмондам ки уни права худаш гуфта буди ки тоҷикистон биём рай дара қатишонем си мебинам дар гафошон ҷавоб метиҳанд корошон да дидиам ва ягон бор не оз ман надидам шумо гафа мардакиш ҳамаш вақт соати хича дора хат мекунем ёзи худаш меша ҷои гап нест баъд ҳамин 90,000 сомоне ту гуфтаси примерно меги ки умара популярист оварда ман как баранда да савол дестам клип ҳамира ман мекардам ман давай хуб так ки 90 клип фаҳмидести ёки 10 та ниша мекардам 10 та талониш мекардам ва ма дафтар буд ки уже як лейбл дар хидмат са организация як продюсер мақсад компания барои меша чима намеша боз ҳамин бай унан бой гузарондисам ку турнир дорам ластхи дар организация дорам ку ина ман футболка шабшудагӣ бина бачо ин ҳамин ман дар бац сайдани ман мед ман ду турнир мегузарондам бовар мекунӣ 100% инам хай паёхӣ то что нашод клип мегӯ клип мақсад популярность реклама кардани мара дар назар доравай реклама сифати короче известный шидӣ популярный шидӣ ман ора дар назар дорам ки ман ба клипҳои мара метавонам популярный шавам аяр гири рост мегаохӣ мисол касе ки шонаш мешоса ветра мешоса райдер мешоса то мешоса а так тара ҳеч хеле ун вақт накарди як савол дига ака ҳамо история кард ки рамдом ҳамо мехонам моли тай чизи тай ҳамора чи шуд дига ман рамдои бас рамдора ҷура бой мошин короче омадан мошин шайда зигиртан ку барои конкурс се боша чо боша конкурс метунад ку ҳамон омад айдаз гиртан рамдорам гиртан ку ҳардорош омадан рамдора бурам катишон худат баъд батли муроҷиат кард не ҳамин саволар конкретно ҷавоб надод бояд ман ҷавоб додам та нахонда рӯй накардам ман нагуфтиш ба як бор гуфтумуш пеша аз соли нав гуфт ки рӯзи 31 соли нав 30 соли нав агу ма падарка да патпушкои худам мекунам роид мекунам онро ва нагуфтадам сол начи солша нагу яон касаизал савол тия дал даиш ханет ки Салон рэпер шидане яъне дар телеграм не ҷуравай мо тайёр кардастем ма як одамам мисол чӣ мекунам да спонсор мекунам ранглаи дубори мақсад мероя мехона продюсер мекунем шад продюсер да короче клип мекунем шад короче трек готовить мекунем метунем шад ура барам кардагим мавлан хушкардам савол худи якасизанда чиқади ки ҳам вақти шумо рай гаи экзамен бешахӣ бо қатхуд маслиҳат кардем ки мақсад бемонда якон сумка якон чӣ намешавам ин чиза намафладо буда ва мо ҳамон рӯзи чорабинида саноки ки агар хот ба иштиёр карӣ бошад ҳамон рӯз дар коми агар даромад телефонша дар гирифтем номераш додем ки баромадан дар номер ҳамака телефонша мегирад кроми шонефси кроми райдер ва назорат сахт андоз мекунем барои ки мо айкас маблағ фирфатем ҷавоб будем ман чандбора худ наваистам ягон кас барои сёмка карди набояд ина диди кутавоз ина мисол ҳамон сёмкаш бурманӣ нест саволи ма ҳамия дорад саволи ма ҳамия ки ҳамин чиз сёмка нашиядо ман фикр мекунем ки агар ки беҳтар мигар конфликт тамом шид ва баъд мисол дардумид метавонисти ки мисол бохориша барои ки ҳеҷ тавра сёмка накарда буд ин чиза мо мисол худам шахсан назорат кардем як где-то як 60 телефон телефон онҷа хато ҷамъ кардем просто сёмка шудем худ дарои накардем дари телефоно ҷамъ кардем даже хеле одамои шиносои худмо илтимос кардам ки мо запис ягон чӣ намекунем ҳамин зам мезанам мо ин чиза одадорем ки бояд мисол телефон накунем ҳамин инси савол ма ки чӣ ба ҳамон чиз мисол сабаб шаҳри сёмкакунӣ ягон кас айзал боде чиро набромад таҷрубакунем салому алейкум хати салому алейкум накардем ба фикрам чӣ гуфтанем ма ҷа микрофон худ назитарада нашуд алло народани ҳамун короче батли набромадани батл короче ма мегӯм чӣ сабаб дора агар ин мемад но бачак як ному ча брат ному ча брат ҷафар ина ака ҷафар мемад мегӯ ки ман сёмка кардам ба он батл ма ира абрашан ман вообще намедудум
барои чӣ ма именно ира конфликт ягар простое мега ягар обычный буд мега чӣ бемаъни короче конфликт вай одам аудитория дора вай одам бирон мара таҳдид кард инами хел Синат Шариф ту гуфт батла ягон шад дури ягар ма батла запис кардагим ман мепардом агар як одами обычный простой зритель ёки як подписчикам худаш мегуфт мара ёки як бародаре ки мисол публика да ягон митсона дора меман мара мегуфт ман мегуфтам ма тугрияй ман корма кардан мегирифтам партан мегуфтам батла лекин ӯ одам митсо дора публика дора ӯ одам худаш ама гонорар мегирад ӯ одами бо мара таҳдид мекунад ки ман ҳамкорӣ кардагай ки як рӯз пеш ма авоқати инаки даст кардагим брат молодец габиста раҳмати калом дагим абдушӣ падар кардагим сифтагим ва вай миннатдорӣ кардагим будам дар истемсон тоҷ раст дар коша нишон метим ра пагоша видео кард таҳдид кард мара Синат Шариф ту гуфт даже акарам намегуфт просто мегуфт ки ҳами организация хая чи дигар мегуфт мисол и шӯхӣ нест да публикада гуфтага ки ман сёмка кардагим ӯ таҳдид кард маша ман гуфтам чӣ ба мақсади хел таҳдид кард ман бомадам баъд гуфтам уҷа мумкин набуд ку баъд конфликт старт кард мисол навкас буди ами соҳаи шоҳбизда амо маъбад позитсияи чакард фаҳмида нигоҳ кард боз ман мефаҳмам позитсияи чакард позитсия ки страховка дашт гуфт ман буду агар ягон барои бисёриё кор мекунад ки хеле қатшони чи наздиктари чен айвор фаҳмидӣ бисёриё мекунад фикр мекунад ҳатто овоза остонса омад ба он мерасад букаламо меравистан шаки мақсад Синат ҳати шом ҳамкориш наздиктар мисол бигир атон мебарам вали бача мисол позитсия дорад пешгирӣ кард позитсия дорад гуфт ки агар ки ягон ҷӯшабои ман запис кардагим сёмкаша поли дор мепардом ту дар ҳамин позитсия ҳамин ғалат дидӣ карда шуда Пушка ака Исен Тайсон номер чӣ буд брада Ҳусен Ҳусен ӯ одам агар мара занг медад ёки мегуфт ёки смс мекард ки акама сёмка дорум мақсад амирам на ягончон набы и дига гап барои шумо шав баъди батл ман қатъиян хеле кардам дудем ки салом алейкум ва юфта туда суда кардем ва раф кардем кор бурушти аго мара таҳдид кард бо мегуфтам бо такон таҳдид кард мара фаҳмидӣ дар публика гуфт ӯ чиза дар публика бояд намегуфт агар ман батла мебурувам без худ нехта дорем ма барои фаҳмиши ки ма дорам барои ҳамин ҷура гӯш кӯ вақте ки агар ӯ одам медид дар тарафи ма ягон чини правил мешуд ёки батл меромад ягон бридагӣ мешуд ана ӯ ҳолатда метавонист ки мара ягон чӣ буда лекин агар мо со страни чиста бизнес бигирем ӯ гонорарша гирифтагӣ буд ӯ бояд ҳақ дар гап задан дига надошти мисол чӣ кор мекунад ӯ пулша гирифт ӯ бизнеса инами туй мекунӣ мисол гуфтесаму тамура даъват мекунӣ мея мехонад пулша мегирад мера ту я медал гиронӣ ту я короче дар мегиронӣ ту дар ягон кас мети бепул ёки намерори дига ӯ суроғ намекунад ҳамин хаста то что е батл буд ман ҳамчун сухан дар договор омада ки ман батл ягонша намебурам айтаршон бояд ягон чиз гонда нашавам ман фақат ҳамин чизо буд пула ман бек контракт дар одам додагим ҷош дарои кардагим дар картошон ҳамин габа чиздестай базба барои ҷои келакеста мисол худо медонед чи меша ана худо медонед ки мисол чи репер чи блогер ку видео важное мисол информацияра через видео мекамарда чхела мағлумда публично чиза эълон мекунад хай ҳо мумкин ки неправильно бошад ки мисол ма бад битира навекем сира мисол бигирем организовать кунам ма то аму рӯзи батла то батла гузарондан мисол ҳуқуқҳои ҳамун материали ҳамун продуктаи батла мисол ман дорам но баъди батл мисол ин мардак мебояд видео мекунад ягон норозигӣ ёки ягон дар умум мегӯяд ма ҳақ надорам дига дар мисол чапа туғри охи миненера гуфтан дигай вақте таҳдид кардан дигай ту ин рази чӣ дора буратам таҳдид дигай аввал просто мисол як чӣ мегӯям обращение кардан дигай вай обращение кардагӣ набуд вай мара таҳдид карда буд фаҳмидӣ мара прямо угроза кардагӣ буд дар видеош ма дар адресидам ҳамира фаҳмидам аввал гӯш кунра ҳамин ку запис карда буда чӣ бат мегӣ ма ки мисол ҳамара ма контрол кардам лекин ҳам одам запис кардагӣ гапкунам бародари азиз намояндаи ту дар анҷа кӣ буд намоянда ман умар як братишка буд умар буд братишка бо як ки аҳлидин душамерека алдин гуфт ки Синат диктария ки айбеғази ҳамин бахлеро ягон кас телефон надорад барои чӣ бахлеро барои ки тексошон дар телефон шад
договори ма да чи буд трам намедроли гуфтаги мара идара дар договори мона телефон медроли бай мара ҳамрӯзи бата занг зад мара гуфт ака ма як телефон мара мерорум гуфта ба хотири эпизод майла бидрор телефонта лекин диктафонта наги запис накард ё куҷа дар бачаҳои хезе шитагӣ буданд мисол челе гуфтам дар чанд видеом ки бачаҳои парваз шитагӣ буданд ҳамон одамои правилни мегиранд дар трекошон ҳамон одаморо доштанд ки дар ҳамон ударша мақсад буданд ки ҳамчунин правилни худ мекунед туда мон тоқат ҳамон батл бироя ягон ҷубридагӣ шавад ягон ҷубридагӣ мешид баъд ҳамон ода мехестам мара метавонад атон мӯрид кардем ҳам шуда як инсон бояд ҳамин кора намекардам дар ҳамин позитсия хеле кам тараб мисол ай чиз дур будӣ наоборот ту бояд пиари мекардӣ чорни пиар мекардӣ жон бад асар медодӣ фоидаи хитр мешавад фоида ма пушти ягон шана мегирам чизе ки байни шумо този худ организация гӯш организация този батл майдони батл доридам ҷам ташкил кардагиам хаста ту худ эҳтиёт бош худ исторически типи шека тамам форум мекунӣ ман намефаҳмам ягон чиро този бисёр чизро мефаҳмам бихтама кардам бо ту дар дуро ре будӣ бо бисёр чизро медонисти този замина медони този фокадисташон ман намедонистам ма роз омадам кора кардам ман савол дорам акайсинандан мавзӯ бу не дига мавзӯ Стиван. Не, инеми гуфтам, да пеша, не инеми. Се бор бо такой. Акайсна ҷон чи инеми гапоя фиш дора ки райдера як чизиш да меша фаҳмида ки бай тайёрии дид ки то шон тайёрии сӯси вақте ки омад дид ки шон ягон чӣ то нахон чи накард ку яки батла то охира гузарон чикарак деки аввал ҳам хеле мнения буд ки ҳамун батл мақсад обо хеле ад звонка до звонка намегзарад баъд ӯ бо истоди кард я хай мумкина истод фикр кард гуфт ки ина ман мақсад меҳнат кардам шай ман рафтум батл майли неуважение ҳичи нахондиам майли баъд просто пешгирӣ кардагия чӣ хеле кишмо акаҷон пешгирӣ мекунад чӣ ма пешгирӣ накардем тура дуд омада одам пешгирӣ накардем документ подписация накардем катишон наслава качон дага окада не ӯ ҳамин чиза пеша ямурам туда гуфтагӣ буд ки ака ман батла мекунам ягон фрагментша намедури гуфтагӣ буда таква аввал гуфта буд ман медонам гуфта буд бароям бо як бор дигар ман гап ман якум бора гап донистам ولی یاد کارگر من نمیاره قبول کنه سوژه تو گپای زود گفته سعی نکنی که 6 ماه همین تیم رفته سعی یکم روی حال نیفته سعی او دکاسوز عجب بین جورای سخت باشن یا که نباشن میشه لیکن یک گلا آدم دیگه ایش باش چاپن و فامیو روز با روز با کالوش سعی این تیم عموما روی حال نداره روزی باشه این تیم را محکم کنیم بچه خاطر با خاطر که شون داره خودش عدل نه обрӯи резондагиша бо астанад кард рай дерам ҳама хел мисол ӯ бачаҳо кам нашидан едини одам ҳамин темаро хомӯш кунед ҳамин акай синатаа ки шумо шу астанавед нашид ма охир дора биё ман мигам ба як бадавшамагем гали лабза оромиш аст як гала хафаги аптиан ман медонам ман амура гуфтестам ки акайвақте дар не вақте ки дар ӯ ҷои ку ака ман дар унҷа бидам ман яъни тусовкаи намиёра медидам ку ака реперора чизора ҳама чӣ ку дар назари ман омад ягон гап мешид ягон гап тарафи ман мешид ман фикр мекардам ки ҳама чиз говора фурсая ҳама яхеле кардани ки ман ягон чӣ кардани трам дар назар дам хеле тофтаги ака ту просто хиёл кардагӣ ки ӯ мегира батла пеша ту метавона партоя чӣ кунад ҳамин темара як буда кардем ки ба зарари хитон кардем бия ака батла буги бирор Геряк намадора. Подожди. Акайсан хадеса хашмо вард. Добро, да буди украина.
Dodam vaqtlar Ты همچنین اساساً просто рэпер ура ты фамилияси, правильно? Ты как музыкант рэпер ты ура фамилияси. Партнёр хтамата, yoki misol amu коллега меша, чи меша ура ты фамилияси гуш көр. Ма ура намефамам. Дароч намефамам, договор дароч дем таган амтелик тага байни бачаку мар бачаку да фамилия. Баъд договор кардагин, договор агар ҳамҷода ма агар баъд ламе бурвардагонш бридаги мешад, пожалуйста мара чизе мефамам. Договор ты кадагира катку. Накадар. Райдер корша буд кад. Ма қатиш ҳам ки даст ба даст кардем, хайрхуш кардем, далаши ҳамкорӣ гуфтагим ма қатӣ будам. Ина вақту переписка масам гуфтагим брат, батра далаши ҳамкорӣ дастгирӣ мекунем, ягон трек сусука псаваза. Лекин ами баъд як рӯже мо да як раунди ҳамура 10 минута агар ё томоша минута да YouTube гулият кардем. Ҳамура ма да роҳӣ кардам. Качестве пас кадики ма да каналам партом барои страховкаи хидма. Ман ро да каналам партом авторски зад 2 минуташ подряд авторски хапид. Жалоба гирифт мақсад. Ман ҳамин хиёл мекунам як чӣ бугум акайс на. Я раунд фақат я раунд шуд. Фаҳмиди як раундш фақат. Ура ки сёмка кадаги. Ура бачаҳоям хеле омадан акайс на. Студия будан сёмка пас. Акайс на. Одамое ки мисол ман заказ кадаги. Заказ када будам омадан сёмка. Я студия просам сёмка. Намояндаи ман хатиём. Бё ман як бугум акайс на, ака Музаффар Бахшиш. Ман дар ҳамуҷа будам видеое ки райдер кадаги, ман хатиявай сёмка кадагим, омадаги офис вақте ки пеша видео гуфт, ман акаи Ҳусейн бениҳоят зур хайр кадаг да, гуфт ки як гап фаҳмидам, гуфтам чӣ? Гуфт Снат Шарипов қатишон сахти бад барата. Гуфтам ки мегӯяд? Гуфт Алик дар рӯзи батл буд, Алик қатишон сахт ҷурад. Эмиби дар пеши Снат Шарипов. Гуфт ман дар оҷа тайёрӣ қати баромада батл кардагим, шон кардагӣ нест. Яке гуфт ҳоз ягон ҷои мана мебарам. Аяввал хатима договор де бача. Акай Снат гуфтаги буд ки ака ма батл мекунам, ягон ҷои батл исусу бридам будам. Аяввал то охира договор кардагим. Гуфтаги буд ки райдер тайёрӣ шаҳрми дидаги ки мақсад буна мега ку чанд та мешуд ку мара занг бизана буда ки акай охай додарай охи мисол халони. Багапам ҳар кас райдер ами қадар дило дошт ки условия история гап бизана ки публикада ки дагап ҳамон одам гуш ку бес ман дагапам ҷавоб гуфтам ҳамира ман ташкил мекунам ташкил кардам ай тарифа ягон чӣ нашид фаҳмед ака бес як ҳамаша ташкил кардем аз 100% намекунем ҷамҷа буд мақсад дида буд бади чашмаш ҳамаша гузарондем мо чикор кардам гуфтам ки ман батла мепартом ҳамаш зад кардам лекин ҳамон одам ҳақорат ки кард мара ай фамилия май ҳама чӣ мара ганда қарм кард хати агар бо ҷода бо шонемси пештар бомад бахшиш пирси гӯш кӯ ана баъд ман гуфтам ки то 15 агар шумо мера мара гуфтам агар публич намка буро ютуб бахшиш пирси ман ҳамира мепартом батлада ютуб бе ягон гапо ча баъд ана гӯш кӯе бача ман хати гап дестам ӯзи баъди ҳамин чиз шонемси бахшиш пирси баъди ҳамин гапи ман ӯ баъди 15 бахшиш пирса тонист ку ай фамилияи манакин бахшиш пирса тонист ханша бизана молодец красавчик биё райдер шон ман баъд короче ман батла короче сузондум баъди сузондан ман гуфтам ку месузонам ҳеч кас бор накард месузонам ман ба номи алло қасам 2 ҳафта ёки 3 ҳафта намир агар шоҳид бошам ёдам баъд рафта питер ба самолёт карантини сахт набуд мегардад аз самолёт меояд мера получат када наметонишам москва мера бо питер амли мера короче мегардам меояд 2 ҳафта мехешед ба ахирон ҳафтаам ки айсам овардан москва такси хати гуфтам бигире биёре батла жёстки диска гирифтан овардан ҳам рост гирифтам ба номи алло рост бурдум дарош додам манамро ҳам жёстки диска рост ай москва такси ай самолёт аэропорт гирифт рост питер омад ҳама одам шоид зинда даже сёмка кардагия ки соати 10 сар да питер расид ман ҳамҷа бо тайёр будам гирифтам оператор экипаж рафтем короче чиз площадкам лес ака я савол дорам ака гуфтам ки ман месузонам сузондумш правильно агар ҳамуҷода ман вақте сухан кардам ки ягон ҷои батла намебирам мақсад дигар ман чрафт истаи значит ман намебиридам бая барои чи хеле ки буд ман мепартам чи дар кура бегӯ ки занг назад метавони занг бизанад мисол ин чиз мешава байни шумо не ки худат бози пештар қайд кади пули соа ана вақте ки мабодо акай тарафи мисол ма ягон ҳадаф надорам ки мумкин ягон ша мебеби мабодо ина ягон ҷо монтаж зад ма гузарондагим ақалиёка дорам ина алиёша амҷабуд сёмка кардем заряд муд флешкарт охи памят чиши то флешкарт тариш кардем як 30 секунди ҳамуҷа наёмад записида мисол мумкин да хеле ягон ҳолати ози ма мегӯям охира ана ӯ лицоа мегӯ вақте ки лицо қатита гап мезанад ба телефон
ما بودو در حالتی که همخیلی در ویدیو همخیلی چی میشه آکو بعد وقتی بگوی خب قبله که من گفتم اون قصنا گرد داده بود مثلا برای هیچ که گواه نمیکن سرخوف که کرد پیشکی گفت پذیر تشکر لیکن نکاری نشن مثلا ما بیشتر کردن نمیتونم همه تا ارگانیزاسیه تو همه چیز داخل فضالیت میکنی؟ اگر داخل نمیکنی کنی تو چیکار میکنی؟ همین تو دست اول اکا من نگاه کبرات اینا مثال میگیریم که وقتی یکون آدم ایزیستی رنگی خود تشکیل کردیم من تشکیل کنم اگر در بین چند تا گپی که نشد که این بات رو به همین اکای سن گپ زدن تمر علیش کنه که سکوشی باز یا مارسا تمر من در کذاب میکنم در کنار رمیکشن تو ما میدونم چیزا سایت این دوشنبه اگر بانومی علاقه سام گلاسوی موضوع میمونم گوش میکنید که من این دوشنبه را گفتم که دوباره منم باتل монтаж рафтеса буд ва мара видеозвонок кардам ки монтаж сар кардем намештари кардем гуфтум ки ҳамун компания ки съёмка кард ҳамун студия дар студияш наравона кунам биёяд дар офис ты бикунам бирам монтаж дар компютери ты бикунам чтоб ягон слит нашава фаҳмидӣ бомадаҷа дамҷо гуфтум алина таъкид кардам алин мара медонад хуб нағз медонам мара дар писеру гуфтум алидин брат ягон ҷо бата набирӣ ман овозом даҷа галасоем аста авсои брат ман ягон шнабирам ман задагӣ нестам ишам ушам ман намебирам конкрет ҳамун одам ман дамоз гамун расидам да ҳар ядафе бача накини бибирӣ накини ягон ҷамура бибирӣ фаҳмидӣ ба ҳамун ҳолада у мара гуфт ки дастарм задӣ гуфт ишам задагим ушам задагим ман ягон ҷамура намебирам ба ҳамин опшан бата як қарсак мезанем пили калон рафт набаромада бошам темара то мекунем як савол дорам як савол дорам ҷа ҳамамон ҳам репера аст ҳам блогера аст уҷа ҳамин чиз аралаш агар реперам блогер дага блогерам реперш дага як калҷон ҷа реп хонистан нафаре ки як вақт топ дабад ҳамамон медонем рустам ашуров ман ҳамин савола хостам дар инҷа кушоем ва шояд ҳамин гап ман хато бошам не ки ман мехоҳам як рӯз рустам ашуровам хали бо дар байни блогеро боша барои чӣ барое ки хатогие ки ҳамин рустам ашуров кард ин хатогӣ буд ба ҷои вай любой кас буда метавонист мисол ман акай наврӯз фарик ё в общем любой кас ака будаги ҳам сиёмка шудаги будаги нест мисол ҳамин рӯзҳоро агар ки дида бошем барои кира ҷуба хеле положение кира ғалдагӣ буд баъди рустам ғалдагӣ буд ҷубана бошаш барномаҳошонда не только хеле реп блогеро не ситораҳои эстрадашон видушиёшон дар барномаҳошон як тими ҷуба гуфта чӣ мекарданд ҳама каса ҷубара дастгирӣ карданд ки чтобы ба ягон кас травид накунад пастш назанад гапҳои безепш нагӯянд барое ки жизни чия чизи байни тубу ягон одами дигар ки касе дар давират мекунем ягон беақлирам боша хайр майли лекин худо медонам мо дар тухагӣ чӣ хелием қати хидмо ё ки қати ягон одаме ки давириятш мекунем дар экран дигар касем ҳаёда дигар касем мо одам дар пускат мекунӣ не дорем як темни сторона дора любой кас ки ҳеч ка намедонаш ана ура нишон метиҳа ё одам мегира нишонаш метиҳа мисол медонӣ ман чӣ дар хирсандам мисол акай музаффара ман хеле шуд нигоҳ мекунам медонам мисол бо пешносаем бенима дастгириҳо зиёд мекунанд як чӣ дар хирсандам ки ҳамин комментариҳои негатив не аҳамият наметиҳанд корша любой хе мебара фарқ надора ки чӣ гуфтеса главни корша бурдест ва топ дай мисол ҳамун планкаша ай даст наметиҳад ва ҳамин чиза ман дидем ки рустам ашуров гум шуд яка ютуб шояд ҳамин чиз хали давлени чӣ ҳамин чиза гум кард мисол ман акай рустам тида муроҷиат мекунам ки барномаи оянда агар имконият боша биёй мо бениҳоят хирсанд мешем ва ҳамҷа фикр мекунам любой кас як харсак ба хотири рустам ашуров Дина Рустам қатимо штаг буд мо файродиш кардем ина ки парвиз буд фавик буд ина акай алиҷон буд мо дина файродиш кардем омад хонаи ман аштагӣ будем ба худо беҳтарин одама просто ки камакаги хали чӣ шидагайда дилмонда шидагайда ин мардум ҳамин гуфтаи гуфтага дина хай мо хела гуфтем тарз ҷиқид безер ба ҷиқидиш баро қабул неким ҳама сада рустам ба худои хали
намоз мепурсида катиш мера ягон кас на чӣ намекард ман амира гуфтаистам я рӯз китабдоми штагӣ бидам амира гуфтаистам мумкина бикинам я ака ина да видео ҳам қадар шӯш мебинам қадар чизш мекунад ки ман да ё дидагим ки намоз мехона дидагим ки мисол ягон кас дар хайркунишам дидагим ки видео накарда мақсаду хеле неста ки телефоншам гира хеле накарда блогери мекард ба фикр на ман блогер будам на блогер ҳеч кабул видео зебиш мекард нашод ҳамун одамои мухлисое ки ҳамун видеоро дидана гуфтам мисол шум дидан ҳар чӣ гуфтан ҳамон дагар дорам мақсад худованд ҳамиқа бузургай ҳазорҳо гуноҳи худо мебахшад шумо бандаи куда як гуноҳ кардай фромӯш кунед просто ҳамон бача димодаш даргаро чисто пас парда ай бромадаги ҳамун видео ку ӯ гуноҳ надорад то што ҳамун видео бромадаги ӯ гуноҳ надорад то што чашми дигаро деса просто як беақли дига гирифтагай ҳамин чиза пан кардагай просто як касе да партофтагай ки ӯрам гирифта пан кардагай ҳам хеле шит Я савол. Фави, ты мне будешь дать. چیزایی که تو میکردی پرانکو برنامه که تو میکردی دیگه بلوگرها نه هم چیزا کردستن زنده باشی فرید تو با جای روستا مشروف میشتی چیکار میکردی؟ خودم میپارتوفتم ویدیو داون شای پارتوفت فرید کو با بواد دارو بگونیش در دیلر میگیریش میرفت امریکا راست برومدک акай сунат шумо дар савол дорум нашод стёпа мисол гуфтем ки стёпа ай хизмат буроя ман батлша ташкил мекунам батляму ранги батлшон имси расход дошта бошам мекини акай ки не нагу вай хасун намега агар бигам мекини ё ки не мақсад план раста якон батл общий батл ташкил мекунем батл ташкил мекунем байда байламара мемон короче мегум кадом зад бигира барот ана хез зур маша барои идея зур барои ягон батл ташкил накфамиди то бихурам мустагим кадом шампирина пула мемон байда бодузагина нети ягон фун тани мақсад захмат кардем ягон призи калон мегира призи калон мегира бой дurayi da мақсад ё агар шумо не панда дома мегум бодузагида не аки одамои литсо дора ман савол дорум дар сиёвуш сиёвуш ту абдурозиқ мешиноси қатъи ҳамкорӣ кардагӣ ва таланти ӯро медонӣ ва фикр мекунам ки маҳмад шариф ҳам дидагӣ ай пешту маҳмад шариф метавонад ҷои абдурозиқа бигирад ё ки не аки не ҷои абдурозиқа гирифтан ман ҷои тура гирифтан ба маънои популярност то есть чӣ хеле абду топ дай метавонад маҳмад шариф ҳамохалиш дай ё ки не ман фикр мекунам не фақат ба як сабаб ба сабабе ки ҳамун раххати ҳамун чизхати ҳамун образхати намешавад агар ки ягон чизи отдельно ягон чизи необычный агар ки бишава уда придумад карда ягон контент ба дигаро ҳамун интернет акар мешававу леки айдини абдурозиқ рафтан абдурозиқ просто вай худаш необычный случай буд медонам абдурав чӣ инсони хубаё а так неки ман фикр мекунам ки намешавад ман ҳозир мефаҳмонам бахшиш чени абдурозиқ намешавад таланташ бениҳоят хуб аст не мақсад то што бачак ман мебинам ша шиштагӣ хеле просто гапзаниша мебинам ҳурмати иззати чизша мебинам маълум ай ки заслуживад мекунам дора чизе ки нишон кияву ягон чи бигира внимание мухлиса метавонад просто авая ягон чизе боша ки чизе ки абдурозиқ ҳамаро пашафалобарда гарш тангин мегирем ҳам киётон аст шардан ки думбадум буд ҳама галиби омад ҳама тангин думбадум мақсади ман нафаҳмдашуд мақсади ман дар чӣ мера ки айдими ҳамдигар рафтан хуб нест бояд як раҳи бехати хушуктар кунам мисол
Бараму шанс хуб дорад то изнаметиша. Метуна шансой калон дура. Ҳам як шансша меягина мисол акали ҷон просто гирифта. Ҳамин уже барои уна шансе ки ягон чи метавониш дар якда мақсад ягон чи мешава. Хас бикам. Камда шанси акали гирад. Ҳар душа уже чи кардан намеша ки ишкурай ишкурай ҳар душ дурай ва ҳар сеш дур бошан аз дан чи. Хас бикам ҷо ахна. Bu qarsan peş mi ama? Ман ҳамин чиза як шакли хас бикаку Абдурозик ҳам оператор буд. Добистон аку дастгириш мекунам. Чемпионат. Ахто ганда любо Намекунам шудаснам, бача. Дастгириш кадаган айно. Ма дамза будам, даже қишлоқ шуда мепурсим ки ма чиқам одам биёвум. Мегам он там гулай там всё короче. Уже буди ки Байто однозначно короче, неким сыркни бе ягон популярный блогер надора Добистон. Короче, байоса. Чон барбар нами байцо блогер. Байцо назар байцо. Байцо дай браджа. Смотрабочо десам. Вот мара шахаро, который что сам кадизга, потому что тут все блогер вообще камай. Ва блогер за Добистон дай кадам нам правил, что не приветствует мекам блогеров, памяти? Да ты YouTube тамошо мекини вот чон. Кайне я манда Я манда исма блогер. تو خاطی خونده میکردن اونم ورم ستوریز چی میکنن چند کشیده بلوگر برنامه کدگم قطیش نه مقصد ما که او دستگیری بسیار داره و عبدالرازق قبل برای یکان کسر بیدر یکان جمهور آخوز ما اگرم عبدالرازق فرقی پچی تیرو بگیرم نمیاره همین ما چی گپ رفتستر А продюсер ва оташа ба фикрам иҷа бара иҷа нара мега иҷа бара не охи иҷа причем продюсери даброй дастгири гуфтестар там блогери там метуни ки дастгири кинам гурам со уно одам метуна видео кинам ка чиқар кунам не мақсади ма ки ягон шоу кунам ма залда қачи ягон сусу бикунам ва ягон видео дига кунам лекин у одам бози нестайда ҳамид хасбик мисол ай надора официальный мисол продюсер надора ки иҷозатш натия дора кина тамаев я вообще намемона тамаев ман гуфт 5 миллион мети бад боя мегирад бой да канали ма мероя видео гуфтаисти мисол наҳози барон барои ки чизи хит шай уже намемона авай мисол фалон одам ва я миллион не охи брат Я кас на чи мегу? Программа фамилим гапта. Анам видеси куту меги кум намемона. Чиқа дастгири намекунам мардак. Ома тиш дига питем бра. О, блогерои тоҷик ҳам дигаршон дастгирӣ намекунанд. Барои чӣ намекунанд? Ина мисол Абдурозиқа дастгирӣ намекунанд. Барои чӣ одам наметавонад дастгирӣ кардан? ҳозир Абдурозиқа дастгирӣ чхелӣ? Дар кодеса дастгирӣ кардан. Абдурозиқа ниязиза кунад ки барои дастгириро биёриша. Ту просто видео ка ама Абдурозиқа ай ҳамун хе просто ту мухлисода нишон да ки ту ҳамун одама дастгирӣ метунӣ. Ҳоз боя галага ки айруи карочи. брат, ҷон ҳоз ту дар савол камтари ма вақт мидонӣ. Ма гӯш кун. Бовар кун бараку акау қадаре ки ма гапи чапи ма суҳора медонӣ ки медонӣ. Гӯш кун зода, зода, ма медонам. Бача, ячи дигар. Нормально, камен ахурат мекунам. Бача, ячи дигар то. Хай гӯш мекунӣ гам. Истори бад гам. Ин фақат эзма буда. Ин акунамеша. Хай эзма буда Инстаграм. Ин фақат бехандуда. Ин бояд бехандуда. Короче, гӯш кун, я гапи дигар дар байни хидмат. Ина буд дастгирӣ дар байни мардуми хидмат. Бе ҳави яка гап шо бигам. Гапдам дар байни мардуми хидмат. Ма пеши чанд та ма рафтани бира ай спортсменои тоҷики хидмон бира интервю бигӣ. Ма дар Россия будагим да. Бира интервю бигӣ. Барои YouTube башо бишиносанд шуна кам хеле спортсмен тамо доим намечо капсул возможность надоранд шуна мисол дар ҷо заявит кунанд. Шоди масалан. Ина шоди хайна пример намерам. Лекин пеши яхеш мери я бой дубой буромадаги ай. Пеши яхеш мери хати гап намезанам. Тамиша медонӣ? Ина мегӯ бе ма тара видео мекунам, хашин мешинам барнома мекунам, зал дорам, сёмкат мекунам. Майла мега. Бахудо қасам айдимш саг бори яхеш давидагим, бахудо сёмкат агни саг. Мақсад инҷа шабо бурги фаҳмидӣ? Дойд давидам павидана биги короче. Занг задагим, не бигиша. Короче занг задам. Хай биём. Ай дига шар баи шар меём. Баноми Алло қасам, оператор қатим нанимат кардагим дар давлати бегуна. Нанимат кардагим омадагим. Беҳузинаши соати 8 бега короче дига залдан берем. Агар махина уша кирад. Хайҷа чанд нафар, ой ма ҷамаша намедонам. Уша номуш дар клуб нест. Чанд шаҳр гаштиам хело. Боне ҳамоне ма просто ужода будагим, просто ма гуфтам ки видео ҳамо одама бигирам, бо хубтар мешавад.
ма пешамо одам мисол мегам ки ира биснат ай дигар ҷо пешамо одам рафтае фаҳмиди сиёнка ирам як фахр барои мара буд барои ура буд мисол деки бу одам нахоса мекора кунад чӣ лекӯз мега ку и ягон касагон чи фаҳмида намешавад ира оза дане мехондам сит кунам ки фаҳмида намешавад ой ма dabora як видео видео кунам канал парто ку бай нест як худаш мара як ало давом метавад худаш мега бай га ма видео кадар киша худаш ма видео менам бо як худро рост ман нашоди розӣ макардам просто политика ки кор мекунад як кадо як касагар ки дар канали бухалта и уже и просто ҳозираш да мишления мо хеле ки дар канали типи видео бухалта значит ту фоида гирифтани ай lekin maqsadi hamma blogerlar просмотр bo'ladi ман мисолан вақте ки акай музаффар мана гуфт ки биё ма клипта дастгирӣ мекунем расходоша ҳамаша мекунем ама худо медонем ки расходо инстакарали акам нестам мисол акай шака примерно медонистем ки нормально сунеш минимум 5000 сом мерам 5000 сом акай ҳеч кану меброра охириш мо кун немекарда мара вақте акай не ман шаб намекарда ки фикр кардам акай ман фикр кардам шумо охири гапозда мега ки мақсад дорем трек пойма биёд дода ҷонга мара мекунем биё охир да кароч як клип де уна сис мекунем кама да канал мепастем нам хел мега гӯё ки соса омад охир да гуфт ки амира мекунем да канали хид бигир ба ма боварш накардам ман рафтам чанд кардам як хидим гаштам карочка фикр кардам баъзан занам акай чера сум акай чер аммо акай на самом деле аму клип мара мекунам мада метяк мада канали хидим партум ин ира реально дастгирӣ мегам ин ира дастгирӣ конкретно мегам не ман дастгирӣ мешавад не ты мега одам дам минадор шуд ма да одам ка со да дастгирӣ ка правильно тем более да канали хид друг тагача тара тарта бурам не ма ами смысл шамида ки ма бано смысл ки ма бовари одам бо да то бовари дома ами одам болагадан мақсад ям тут ҳайрон када реально ҳайрон када ки мешидаи хел дастгирӣ ма амра шумо ама чӣ ки баъд ям одам атмара кеску ра ма мефаҳмам ту анами даст саволи ту ҷавоб шавад биё пеман рост я савол дига мекунам барномаи маҳкам мешавад ман савол акай музаффар дорам бахшиши зиёд акай музаффар блогере ки слишком открытая ба фикрам ки акай музаффар шоҳидаин сол розия ки ягонча баҷон ман дидам ами ним соат ҳамеш нагав мезанам любой чат нагав мезанам ҳали бирмур намегам любой батл акай музаффар шумо нигоҳ мекунед баҳс тери дар решоя дагени шумо ё ки не ё ки шумо мегам имина батла ман любой чат нигоҳ мекунем дар ҳамҷа дар решоя як чӣ мегам блогеро ана мисол ман медонам ки барои шумо внимание видида кардан дар решоя шояд дар кор набошад но ҳамин гап сахт расид ё ки не репери блогеро ҳам якай репери блогеро же акай алиҷона акай музаффара акай снатам блогер агар буганем аргадастам аргадастам ҳамгон ма ҷавоб медодам нито гап задага якумш воли кудака ма барои гуфтам ки шумо не ки ман аз сахт нарасида барои ки шоу буд шоу кард мисол ман дар савол ҷавоб медодам лекин баъд хато мешава ба фикру худаш фаҳмид лекин خالی گپا ما در سخت نمی آیودا گپای بزرگ مون میگن. مثلا بعد نمی گوش کردن دیدم. یگان آدم مثال خالی اون بالا دمش مثال یگان اجازه میگم نه رای جنونه نون یا که نه ناوی کارمونه نون یگان آدمی که جو پاپولار نه سیاوش پاپولار نیستش بالا مثال این آدم اگر او گپا میگو سخت میرسید. نباید بلوگرا کی مثال известный лицо آدم پاپولار نیه مثال خسته‌ام میگه که من همه بلوگرها را فالو میکنم. خیلی او حسنه ولی او را بهش نفهمیدم. یاشان. علی جان. ما اگر گوش کردم همیشه شدید میگه که چرا ما از در نمیکنیم خیلی اکاو دار بیشتریم. دیگه من برای خود میدونم ما برای خودم. ما مثلا نگاه کنم ما گفتیم که داریم شما آتوشیم. همه میگم ما راست ما گازه روشن میکنیم. ما اون دین اکلیه داده یا بین بلوگرها هم نپره. فهمیدی؟ دیگه میمونم مثلا داخل راج. اکات چوکای میگم ما باخته دیگران اکودش میده دست نداره او ناو بهتره که بلوگر میگن. بلا ما میگه خیلی چیز او باخته رو میگه با کاش میده. خلاصه آخرا سوال محکم میکنیم.
Сна да саволам метиям. Ман савол дам. Короче, гуш ки брат. Короче, 8 қисмеша барнома. Шухр мекунам. Короче, хеле ки бисёрон мумкин надонам. Худд зидди против ҳамин одамон ки конкурс мекунам. So видео да гуфтаги публика да против ҳам хеле одамон. Метавони сабаб шуда бигӣ барои чӣ сабаб шуда ки ту против Нема нагуфтам, ҳамаша против. Нена конкурс кунда пеш. Нема нагуфтем ҷанг. Барои чӣ? ҳамин дуруғ бай охи. ҳамин конкурс дуруғ бай. Так, чому то не друга? Я минут. Ти додали хай? Ти роз мегзарони. Ма салом дорам минут. Ой бечора я мошина мегзарона я мошина канеза роз мегзарони. Изош мекуноги. Убийцы машины удагуша чиқа мекунит. Баба наздики конкурс дорум. Конкурсна дайлам душанбе мегзарам. Реклама нашавам, тебе мегзарам, ахмаке бача. Мада канал ё агар зиёд реклама наша, бигир футболка дара рад чиз нечке. Ты чизи хта реклама мекунӣ? Ма конкурс неси бора барои видео гап да барои чиз. Ту мегӯи ти чӣ бада инҷа реклама дорӣ? Реклама дорӣ. Ҳарти чӣ? Я минут гап ман тамоша. Ё одам гуфт ки ман гуфтам отвечать мекунӣ да гап буд ки конкурс дуруға. Хорошо. Гуфте ки ҳо. Нигоҳ кун ман ба наздики конкурс дорам, конкурс ман мегзаронам, ту мебиёӣ ба конкурс меисти, да болои унамон конкурсе ки ман гузарондастам, унамонҷа меисти шоӣ. Не қадар одам шоидай бо миллион одами дигар ози дар ютуб тамошо Что ты чек, вот чеки бара номером рой кадаги, номер билета. Ты меисти, ты рой кадаги.